bicara maka demi tahu kak bicara jai pada kurfatau kama na fure ucerita jatai umati berarti angke amatingan yang manci jifangaja sehingga dia terhalang dari perbuatan yang tidak bermanfaat. Majina malamma watakalewe male tanya hatta male tanya apunata mingawi tanya hatta nasaba tulita seha alewe seandainya angka amatingan yang manci jifangaja dewe lok male gagana tahu apa mati amma dewe lok makui anuna tahu foliami magamagaku makanya magina yaseng amatingan ngefangajak kemine mariasa nasaba wedding nafatat ding yaseng sifat makalaleng riwatak kali na tawe narikko na fafahangi mu ali na makadami luka mati. Makanya kita yang ada di sini wedding aman ifak di bola yero maka de mati tu tawe sila surang mati tu tawe